Үтө күнүнен күндүтүк санер салбаммыт олоқтақтыра. Георгий Ильич Кривошапкин атынан эйге норота имдитим кийне балаганын хүрбөйүс күнүгер күнүс 2 частан. Көмүс күхүн керек эмедиен күхүнү атарар. Үлебит сезонун арыяр үйрүлэх терехиммитигер көктөк кыттыынылар гытырыңырабыт. Бүгін әйгені көйтер көрдәк миниатюралар көркүлü оңю аты туту жарбанка. Сайын устата түбүгүрен үннербит оғыруккут ахын, сымыт арас көрүңүн, қомуйбут отоңнун теллейгин, астаабыт бурдук ас арахын, оңорбут оңохуккутун, бу күнгө атыйда тахаран көмүс көлөһүңгүтүн тилиннерин, бар жоңгутун үйөрдүн көтүтүң, бейгатигер эби дохуатта киллерин. Самай элбах суммага атыыны дәрейбит кыттаачыны анал бирис кетехер. Ону серге ухуян оголоругар авашнай семейка ден пластилинынан оңохук. Начальный класс оголоругар күхүңгү айылга, урухуй күрага. Улахан класс оголоругар золотая осень ден айылга материалыттан панно. Улахан жоңно красавица осень ден оғыру тахыттан оңохук күрәхтерин биллер бүппет. Қаз бирди күрәккә бастакы 2-3 местелер көрүлләлләр. Көмүс көһүн керек өннерин мүччү туппакка, дияга сыппакка, келен көктәк кытыны ыларгытыгар ыңырабыт.